Hello guys, welcome to my mini vlog. Camera 4 guys. Welcome to my mini vlog हैन. आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ रोहित राज सुनार हैन. रोहित राज सुनार हो. के हो नाम? नाम रोहित किङ सुनार. टिकटकमा नाम के छ? मिस्टर रोहित किङ सुनार. रोहित किङ? किङको मतलब के हुन्छ? किङ राजा. राजा? तिम्रो नाम राजा? तिमी यो स्कुलमा पढ्यौ नि? श्री बाल विकास आधार विद्यालय. अनि तलले के लेख्या? उयो तलको एक एक अक्षर गरेर देखाउ न. गोडा ओडा नम्बर 10 आम खोया. के लेखेछ? ओडा नम्बर 10 आम खोया कोइलाली. यसको मतलब के हो बु? यसको गो गो ना घोडा हो कि ओ त्यो न के लेखेछ ल भन न. ओडा नम्बर यता कहाँ लेख्या कैलाली? अनि यो माथिको मतलब यो यसको के हो? यसमा के लेख्या? माथिको यसमा यहाँ गोलो गोलोमा के लेख्या? धा धा. बी यो के ल एक एक अक्षर. यो भन न. धा बी 9 नौ. अनि धा बी 9 अनि यसको मतलब के? यसको मतलब के? सस्ता सस्ता कि यो सस्ता अरे इन रद्धा के लेखेछ? नै पहिला यो त कम्प्लिट गर न यार. के लेख्यो? ल के लेख्यो? यो माथि के लेख्यो? यो के लेख्यो? सुन पार्टी कहाँ सुन पार्टी? यो सुन पार्टी हो. यहाँ तल सुन सूचना पार्टी. मैले याद देखेन नि त. के पार्टी अरे? के पार्टी अरे? सूचना सूचना लेखेछ. सूचना सुन के अरे यो के अरे? यो सूचना च्यात्नै न. यसको यो ठुलो अक्षरमा के लेख्या? यो भन न. श्री बाल विकास आधार एक एक गरेर यो यसको यो के हो? श्री अनि यो बाल खै बाल कहाँ? ए बाल अनि अर्को ल के श्री बाल विद्यालय कहाँ छ विद्यालय? विकास विकास सरी विकास के आधार भूत विद्यालय. अनि यसको यो के हो? यो रद्धा के अरे? राम्रो कमान. ओढा घोडा नम्बर कोइला कैलाली.